Napa 11 niku? Jereke wong Jawa. 11 iku duwene rasa welas. Artinya dari manusia usia 11 tahun sampai 19 tahun niku seneng-senenge menungso demen karo lanang wedok. Artinya manusia sudah mulai suka dengan lawan jenis. 11 seneng-senenge welas asih, njaluk disayang. Lek cara wong jaman saiki kuwi apa bucinnya manusia terhadap pasangan. Neh, selikur. Apa selikur? Selikur niku seneng lingguh kursi. Selikur seneng lingguh kursi, artinya wong lek wis mulai usia 21 tahun ke atas, wong wis rata-rata duwe pengen nyambet gawe, pengen duwe gawean, pasti punya jabatan, punya kedudukan. Selikur iki bosone wong zamane mbah-mbahe dhewe sing ngekek iki. Selikur wis. Bar kuwi selawe. Selawe iki apa? Lagi seneng-senenge wong lanang karo wong wedok. Artine wong lek wis umure selawe lanang ora wedok wis pas lek kon rabi membangun rumah. Tapi rata-rata wong membangun rumah tangga kuwi ora enek ondone. Sampeyan mau bangun rumah tangga selawe. Wis selawe pira 50 senenge ketunan. Artine wong lek wis umure 50 biasane kuwi seneng akeh ngibadah. Wis pisan meneh terakhir swidak. Apa swidak? Sejatining wis wayahe tindak. Wis wayahe wong lek wis umur swidak mendhuwur niku wis wayahe gerek nunggu giliran diceluk. Lewat ke swidak bonus. Jadi menungso niki cara mbae-mbae dhewe mbiyen wis ditatar lewat angka bahwa sakmene wayahe umure sampean wis enek kabeh. Iki anggere terusne gak sida selawatan dhewe. Sampean sing ditunggu kan suara emasnya para gus-gus niki. Gus Yusuf ini terkenal dengan suara tingginya. Nanti juga akan beradu dengan para vokalis-vokalis di depan ini. Insya Allah kula mau ngilingke awake dhewe kabeh, ternyata manusia niki terlalu jaim untuk melihat sekitarnya, bahwa Tuhan itu, Allah itu tidak pernah pergi dari manusia. Yuk buka mata hati kita, buka pikiran kita, Allah itu tidak pernah jauh dari manusia. Mung kadang menungso sing lup ora gelem buka atine nggo ngerteni Gusti Allah. Yuk bareng-bareng ngerteni Gusti Allah lewat keadaan sekitar. Insya Allah dhewe kabeh iso ngerti sejatining menungso turun ning donya kapan dhewe arep diceluk, arep ning di tujuan akhire. Menawi niku kula saged sampeaken niki mau cara rewang, aku ya tak rewang kene. Nganu langsung kene panitia, cara rewang sithik ya. Wis kene panitia langsung wae, wong rewang kok. Insyaallah kabeh niku lek disengkuyung wong akeh, gawean siji rampung. Niku lho hebate wong NU niku. Alhamdulillah ngene-ngene ya nyumbang sithik-sithik, alhamdulillah bengi iki ora sukses. Ngono iki lho wong NU lho. Aku senenge wong NU ngono kuwi. Terima kasih dan mohon maaf kalau penyampaian saya rono rene kanan kiri. Insyaallah bengi iki enek sing jenenge kampanye, ora enek. Kabeh kita berdoa semoga apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita pada malam hari ini, mungkin sing pengen jodoh, pengen sukses, pengen kabeh insyaallah lewat
Sholawat malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan Maulid Sintut Durar yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Gus Yusuf Al-Mansuri. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahats qulubuhum linahwihi famin azimin sya'nihi lam tahwihi fa usribat ma'na dhamiri sani fa'uribat bilhani bil ilhani summa salatu ma'salamin laiki ala nabiyyi afsahil khalaiki. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingkang kaula mulyakaken wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Saiful Anam Yusuf sami Bu niki pakde kula nggih nggih kula ponakan dadi nek rodok bagus sing katut Pak Dene Bu. Nggih. Selaku pimpinan Pondok Pesantren Kalfilah Al Amin ingkang kawula mulyakaken Romo Yai Sotik, ingkang kawula mulyakaken Romo Kiai Umar, ingkang kawula mulyakaken Romo Yai Dr. Andes Hilmi Al-Falah, ingkang kawula mulyakaken Kiai Haji Muhammad Basoni, ingkang kawula mulyakaken Gus Haris Muzaki. Niki langkung sae Bu. Kapten Mas Bruni minder kula estu. Ingkang kawula mulyakaken Gus Muhammad Balia, ingkang kawula mulyakaken Romo Yai Nur Halim, ingkang kawula mulyakaken Gus Hisam selaku pimpinan grup sholawat Pandawa 5, ingkang kawula mulyakaken Bapak Kades lan sedayanipun lan boten kesupe ingkang dalem hormatiran mulyakaken Bapak Adi Nugraha Pura Yuda. Lah kurang dawa jenenge Pak jenengan. Moga-moga sedantenipun tansah panjang umur. Amin Allahumma amin. Lan para alim wal ulama, Ibu Haji, Bapak Haji, Ustadz wal Ustadzah, santriwan santriwati sedaya, para alim ulama, nuwun sewu mboten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan sedaya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis sholawat ini. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan berkah dari haul Syekh Abdul Qadir kali ini. Amin Allahumma amin.
angsal berkah Syekh Abdul Qadir amin Allahumma, angsal berkah Kiai Haji Bustomil Karim amin Allahumma, angsal berkah Kiai Haji Imam Mujar Yusuf amin Allahumma, angsal berkah Kiai Haji Imam Masduki amin Allahumma, amin. Salawat lan salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Sayyidina Muhammad. Oh, kurang kompak. Kompak mana nggih? Sayyidina Muhammad. Kurang dawa mboten? Seneng sing dawa apa sing pendek? Dawa. Sing pisang raja apa pisang mulin? Pisang raja. Muga-muga kalau jenengan pikantuk berkah syafaat dunyan wal akhirah amin Allahumma amin ya robbal. I bengak-bengok nandani rak duwe bojo sampean Kang ya. Ya padha karo aku. Nggih. Nggih, langsung selawatan mawon nggih Bapak Ibu nggih. Kurang kompak. Selawatan nggih. Nggih. Saderenge pun nggih Pak Jan. Wargani Jan, mantap tenan pokoknya. Adim as-salata ala Nabi Muhammadin. Sekedhik ngaji sekedhik kok ngemutaken. Teng pundi-pundi kula iki kampanye. Kampanye napa? Adim langgengno maca shalawat ala shalah Muhammadin sallallahu alaihi. Langgengno istiqomahno maca shalawat dhateng Kanjeng merga napa? Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin. Maca sholawat masya saawak papan tato Bapak Ibu niku lek gelem maca sholawat masya rodok-rodok ngantuk niku insyaallah diterima wajib dening Gusti Allah. Merga napa? Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Semua amal itu punya potensi diterima dan ditol illa shalah ala nabi, kecuali amalan sholawat kepada baginda Muhammad. Jelas mboten? Jelas mboten? Nggih, saderengipun sholawat tawasul rumiyin kalih leluhur-leluhur sesepuh-sesepuh kula panjenengan sedaya mugi ngalir nyambung tawasul ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang hadra punika dipun petaaken dening beliau Romo Yai Saiful Anam Yusuf dumateng panjenenganipun kula sumanggaaken. Liridha illa li syafa'ati Rasulillah wa li ijabatil mas'ul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Sumil hadrati jamil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Umar wa sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sumil hadrati sultan oleh Sa'ad Qad al-Jalani radhiyallahu anhum. Sallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumail hadrati sahibil maulud bidundurar Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi. Sumail hadrati Nabi al-Khidr alaihi salam.
سم الحضرة سيدنا سعى أحمد قاب الرفاعي سم الحضرة سيدنا سياب أحسان أسادلي سم الحضرة سيدنا شاحب أحمد بدوي سم الحضرة سيدنا روحي سأفوصون الحبيب سيخون بني مصطفى البحر السلحي وفورني وسيهم وهالي بيدي ونفسون الحضرة سيمتم الكاريسما سيما مقصود لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. مonggo محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لا في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطق وصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ونجم الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وسل وسل ما قد طوى. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكامل الخير كل مغلى. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل سلسل محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا
sama assalamu alaik assalamu alaik assalamu alaik Anbiya assalamu Yuk diangkat tangannya. Assalamu alaik Kurang banter. Assalamu alaik Atqal azkiya ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hada mutlabi sarang-sarang ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hada mutlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hada mutlabi ya Nabi lana ya Habibana laka syafaat ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat
Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil umma minal afati wan nikmah wa min hammin wa min umma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ler ilir tak Salatullah salam ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasal bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Tatak kira komiter baka ending tertentu mono sumekono kanto sepo sore kanto sepo sore nembong padang rambulane mumpung jagar kalangane ya surah. Sallallahu alaihi salatu salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Monggo Mas. Monggo Gus Haris. Enten Gus Haris nih kok. Monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Aku roh ke sampean ngeles itu. Alhamdulillah. Niki enten sederek kakung saking tebih ing Kalianda. Mas Yuda aja lali engko disangoni rada akeh mlakune soalnya adoh. Pak Dene wis ngurusi acara. Sareng-sareng selawatan nggih.
Sareng-sareng. Iki mikir rewel iki apa iki? Sensi amat karo aku iki aja. Sing jaler iku khususnya sing kakung koyoke arep melambaikan tangan iki koyoke waras-arasen. Jane gini aja nih. Apa keringetan terus ora masalah. Keringetan jenengan lek pas lagi sholawatan wis gondone surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Sareng-sareng nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah. Sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah.
Terus Gus. Lek kula anu mawon. Kula pasrane Gus Yusuf mawon nggih, setuju nggih? Lah, Mboten setuju. Waduh kok kalian. Mboten. Ngoten nggih. Sorahne kalih Gus Yusuf kula tak nduwerek mawon. Soalnya kula namung cedhek mriki kan wangsul penak ngono. Lah beliau iki waduh-aduh ya toh. Gek mau ya nyepur barang. Oke, serahne kalih Gus Yusuf. Pokoke amrih saene pripun wonten Gus. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih, ngapunten nggih. Asline langkung saya Gus Haris lho, estu. Kula iki niat dolan tok mriki niku. Tapi Bapak Ibu, ngapunten iki Pak. Kula kelingan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya mergo cilik kula diulang ngaji kali Bapak ki Mbak, nggih. Kula kelingan Nabi niku natos dawuh. Kang vokal sing semangat ya. Nabi niku natos dawuh. Ida aradallahu abdan bi khairin ay fid dini wal akhirah. Ketika Gusti Allah niku nakdirke hambane bejo, ngertos bejo mboten? Bahasa bejo mriki napa niki? Napa Pak? Untung ya. Wong nek ditakdirke untung dening Gusti Allah niku yasara lisanahu. Yasara niku gampang cangkeme. Kok cangkem? Napa? Nggih. Gampang lisane. Bikas roti sholat, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dadi wong kok kulino maca sholawat, istiqomah maca sholawat, insyaallah nasibe niku ditakdir dadi wong apik teng donya lan akhir. Amin Allahumma. Tapi sak walike ida aradallahu bi abdan syarron. Krungu sholawatan kok kupingnya panas. Krungu sholawatan kok kopokan langsung. Maksudnya apa? Gusti Allah gak pengen nekdirke dadi wong apik, maksudnya dadi wong cilaka donya akhirate niku kalla lisanahu ala sholah. Lambene niku ketul. Bahasa ketul napa to mriki? Napa? Tumpul. Oh. Napa bahasa meniki ketul napa ya? Ora landep. Yo gamane angel maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Mula hati-hati ana wong ora patek selawatan ngene yo. Kurang bejo ngoten. Nggih. Monggo alamat anak soleh. Mas Mokal monggo. Alamat Sallallahu babat batane mukmin anut ing syariat kang Sallu ala Nabi Muhammad. Alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuane. Iki pedhot gulune kancane Gus Haris. Iki pedhot gulune kancane jenengane. Terus no, monggo. Enak kok. Terus. Monggo. Alamate ana soleiku bapa kandane mukmin anut syariat
putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad. Manusia yang ku puja, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, Nabiullah Muhammad. Manusia pujaanku, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi panuntun ummah, Nabiullah Muhammad. Nabi pemberi syafaat, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia, Nabiullah Muhammad. Pemimpin di akhirat, salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku harap syafaatmu, Nabiullah Muhammad. Ku harap dapat pertolonganmu, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya tayyiban
Qasim Sayyid Abdullah Ummi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Siti Hamzah Siti Saudah Siti Ramlah Siti Maimunah Intan Zainab Siti Safiyah Lan Siti Juwairiyah Lan Siti Juwairiyah Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Habibillah Ala Yasin Habibillah Abbas iku babane Utsman Ali iku bantune Abu Bakar Umar moro sepae Madinah hijrah kubure Madinah hijrah kubure Hasan Husain iku putune Abu Talib iku mamane Abdul Muttalib iku simbae Sofia iku bibi'e Sofia iku bibi Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Sayyid Hashim iku buyute Abdul Manaf iku janggae Sayyid Qusay iku warenge Hilaf udeg-udeg siwure Bilang udah siwure Rabbi fa'fana berkati Wa'ala Nabi hormati wa amitna fi warithati wa mu'afatina fitani ومعبدين الفتن صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسر حبيب الله على ياسر حبيب الله Masya Allah Jan enak mboten Bu? Enak ya? Ya karek nglungokke gulune kancane pedhot Bu. Mantap mantap. Jenengan tiyang pundi Mas? Jenengan tiyang pundi? Aku gong tahu wong Lampung ana wong kok ngene Bu. Estu. Oh didikane Gus Aris. Oh alhamdulillah Jan. Persiapan anu Gus Azahir. Oh persiapan Azahir. Nggih. Selawatan apa malih? Napa? Ya Bibi. Salawat Jibril. Salawat Israel. Oh salawat Rasul. Nawa salat Jibril. Tombok ati. Tombok hati tapi seduanten nguripne flash bareng-bareng. Ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih. Muga-muga sing nguripi flash rezekine luwancar. Putra-putrine soleh solihah. Allahumma Amin. sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Monggo Mas Ajim. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Rare 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 rare. Sallu alaihi. Rare 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 rare
صلاة
ati murid ingkang bagus iku lima diramal terus kang diin iku sesotane marang guru tingkah lakune kang diin iku husnudane marang guru tingkah lakune gantian iku husnudane marang guru tingkah lakune
وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين قرب ونوات هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت جناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وده أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود. اللهم صل عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبل الكمال من النور أن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. حرمة النبي مع القيام صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون بحاجة بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاضربوا على المساني فهذا اليمن غرات واستضيئوا بجماله فوق بالحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله يا نبيك إنا بك نسعى وفي جاي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك إذا نجا سبيلي قلبي نسعد ونرشد ربي بلغنا بداية في جوار غير مقام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء غير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع كن شفيعا يا حبيبي يا محمد يوم حسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فالتعالي إليك أيها المبعوث فينا بتبين المضى كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر وجدنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فتعالي إليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه monggo Gus Haris enten sing badhe dipun dawuhaken
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangate pol jenengan nggih. Mugi-mugi saestu lisan-lisane kita sedaya kanthi berkah sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisane awake dhewe dijaga kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dijaga sing setri biasane ribah ora patek ribah. Sing lanang biasane misuh ya dikelongi misuhe gitu. Ya ora? Nah. Teko ta wonge? Nah, lha sing biasane misuh muga-muga berkah sholawat ing dalu menika saestu. Amin amin. Lisane awake dhewe dijaga dari perkataan kotor, dari napa kemawon sing ndadosaken sebab lambene awake dhewe welek ngoten niku. Soale napa? Seduwanten amal niku koyok-koyoke niku dipusatkan teng lambe kados ngoten. Lambene apik ya kancane akeh. Lambene apik, lisane sae. Biasane ya berkate akeh. Lagi kados sholawatan ngeten iki. Lek umpamane sholawat niku barokah sholawat terus suarane sing apik dhewe berkate akeh dhewe. Menawa kula jenengan sami kalah karo mas vokal iki. Berkate kabeh dipek karo mas vokal. Nah, untungno niku nggih. Sholawat itu mboten pilih-pilih. Kanggene seduwanten umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbah suarane apik, mbah suarane elek, mbah ireng, mbah putih, seduwanten kangsel berkate sedanten. Mugi-mugi saestu niki. Niki dalu niki enten sing lagi galau napa mboten niki? Enek wonge teko. Sing lagi galau, lagi rungkat, lagi cidra hadir. Sakjane kula puwingin arep wawancara, jane galau nyapa to jane. Puwingin kula jane. Ah niki kanggene wong sing galau, halo. Jamaah galau ingkang minulya. Kula pesen kalih panjenengan sing gampang galau, gampang sambat. Jangan pernah kalian berkecil hati. Termasuk iki Gus Yusuf iki yo galau koyoke. Delok yalil spek yalil ngarepe koyoke. Lah sik bujang ya. Lek mados mantu elek-elekan, Bu. Niku. Elek banget Gus. Mboten elek banget. Tapi waduh lek ngeterne manten ning Kalianda. Ragate akeh. Dados panjenengan sing galau-galau niku kula pesen kanthi sanget. Lek awake dhewe digampangkan melangkah menuju kebaikan, khususnya teng sholawat niki hilangkan kegalauan. Setuju? Hilangkan napa jenenge wong? Sering mengeluh. Pokoke seduwanten perkara sing sambat-sambat wis pokoknya ditinggalkan semuanya. Keranten napa? Selayaknya orang yang membaca sholawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selayaknya kudune yo bungah, kudune yo seneng. Dene panjenengan kok ora seneng, saestu. Kok dene jenengan ora bergembira, saestu jenengan kalah karo sing jenenge Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Kenal mboten? Abu Lahab niku sewenenge ra umum ketika napa? Ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga napa? Si Abu Lahab niki setiap dino Senin dikai kenikmatan kubur kalian Allah Subhanahu wa taala. Ora kortingan, kenikmatan malah. Mulane lah awake dhewe iki muslim ya beriman,
Kula yakin panjenengan sami, kula panjenengan sami niki saestu wis ngalah-ngalahi sing jenenge sinten mau? Abu Lahab. Mulane ayo lek selawatan damel manah ingkang berbahagia sangat. Pokoke sing kudu seneng tenan. Lan jenengan lek selawatan kok panggah galau wae. Selawatan kok panggah galau, panggah cidera wae, panggah ngelu wae. Wis sampean wis kula yakin kalah karo sing jenenge Abu Lahab. Wis jenengan kudune iso merangi kegalauan ketika membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jur ngeten. Aja sampai panjenengan sing galau-galau iki merasa diri sebagai orang sing paling galau. Setuju? Aja sampai jenengan wong sing paling bermasalah. Aja sampai jenengan niku wong sing paling putus asa. Aja sampai panjenengan niku wong sing paling diuji kalian Gusti Allah. Aja sampai duwe rasa sing ngoten niku. Keranten napa? Niku pun janjine Gusti Allah wis pasti. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Semua itu sudah ditakar kalian Gusti Allah. Jenengan dikai perkara, dikai masalah, niku wis ditakar kabeh karo Gusti Allah. Sing jelas napa? Duh, monggo kita akeh-akeh syukure sing didhawuhne Gus Yusuf sing pertama. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah. Syukur nggih. Alhamdulillah. Go selawat go. Alhamdulillah. Sareng-sareng. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami ya Rasulillah. Azka salati wa salami ya Rasulillah. Alhamdulillah.
ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله kata kelepatan yon agungipun pangapunten syukron wa dumtum fil khair wal barakah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Romo Kiai Haji Muhammad Basoni. Kepada beliau Allah aturakan. Liridho ilah bisyafaati Rasulillah wa iqbal usan jamaahnya salawat amatul fiyatin wa afiyah sayyillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radri tabaraka ashabi rasulillahi ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafihi wa hamdan yuafi ni'ama yukai majidah rabbika kama yambali jalil sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadil fatihi lima ulqa wa halqimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila sabtakum sallallahu ala alihi wa ashabihi aku qatil qadim. Allahumma ya Allah barakati kirati salawat ya Allah iktihajatina iktihajat jamaatal ya Allah. Allahumma sil maqasid maqsid jamaatal ya Allah min dunya wal akhirah bi rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa aulatina wa barik lana fi jami'atina ya Allah wa barik fi minna wa rizqina wa barik fi dunya wa dunya bi rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ayyuhus salam fa hayna rabbana bisalam wa tilal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala al wal ikram. Rabbana dolamna amsana wa ilam taghfir lana wa tarhamna al-khasirin. Rabbana fil lana dzunubana wa dzunuba baina wa ummatina wa dzunuba man hakun alaina innaka antal qadir. Allahumma ya khanu ya hamidu ya mutu ya mu'id ya rahimu ya wadud ahnina bihalakan haramat wa bitat min asyati wa fatika wa silakra wa salimna wa nawalatan wa jamata ya Allah min afatin wa adabil irwajana wa yahum min ibadikal mutanis solin. Rabbana salimna wa lana wa alatan wa jamata ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah wa jana wa yahum min ibadikal mutanis solin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jalal mabrur ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Demikianlah dengan pembacaan doa tadi sekaligus menutup acara pada malam hari ini. Alhamdulillah dari awal hingga akhir acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Saya di sini sebagai pembawa acara pamit undur diri. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.